Karbianglong Presbyterian Church Saino Rangkang, Diphu Presbytery Ameipi kedamtang thang ni paing korai sipen inkora ke thom arni an, ni thoma parman paman pon. Bangso hu thang ni paing korai si arni adapa porpen Presbytery Standing Committee lapen, Nomination Committee padopon derapi aning be porpai trok pena bangke, apastore tin pen ke bang adiligeta tuma pan ke denga jaime paman pon. Mai pia hut ke paman pon sayang deng ateng pen thang ni paing korai hini arni ada porpai trok sira chitim apor malom pen krungching sayame paman pon lo. Diphu Presbytery Moderator Mondolia Sardola Singh Teron Kachari Pona Melong Chunbang Kethe Ar Lalfa Kaumalapen Chunbang Akibi Mondolia Sar Yuria Rongpi ke bang Jening Kanahut Kopi ke son pensi sai ki klempon jima bang so puthak tok jor pen tok dunlo. Bang so phi Moderator Kimi Mondolia Sar Robinson Hansia Phan ang hoi pek ponthusi krungching sayame cheng ponthusi ke bang Jening Kanahut kopi ke son si ke klem ke dam jima lapen Ingdeng Krehini Presbytery Ameipi Adima Klong Pen Danglok Arni Pathik Ponsi Mesen Pen Krungching Samai Pajut Pon. Puthot Mai Pi Kejut Mate Thang ni Phai Inkora ke Thom Bhom Kuruani Ada Por Phai Kepen Mondolia Sar ke Pathira Jai Megalong Moderator Robinson Hansi Pen Ja Ponsi Mondolia Sar ki Miatuma Phan Pathir Ponlo. Pathir det penapi ke pathir mi Mondolia Sar atuma phan ke pere ke phelang ponjia phan Mondolia Sar Benjamin Milik ahin pensi ke than ke paria lam thi than pon. Bapak Simon tu dia salah tu ke penangan tu ke akan makan susah tu. Tapi penangan tu ke leke bukan itu tu. Berkorban mai dia sampai tu tu. Leke kan. Puthot Anarlo Porphai Sipen Dongka Mukam Pastorate Longri Pastor Reverend Joseph Wanlal Fakauma Renthea Hinpen Sacrament Mate Hempu Aan Sigdang Ponalong Karbianglong KAPCS Reverend Primingson Milik Reverend Lalan Moya Reverend Clement Terang Reverend Lalchuan Wura Mar Reverend H Lalrem Ruata Pendanglok Presbytery Angkang Kedo Mondolia Saratum Chetong Dunsi Hempu Aan Rarapan Ronpon Ingdeng Crazy Diphu Presbytery Ameipi along Diphu Pastorate Hamren Pastorate Dongkamukam Pastorate Longnit Borjan Pastorate Lapen, Jaipong Pastorate Kadokabe, Pastorate Hopen, Kachetoy Dun Delegatatum Chetong Dun Rinti. Mai PSEC Arnama Phan Kiro Karcho Jia Phan Pura, Diphu Pastorate Choir, Hamren Pastorate Choir, Dongkamukam Pastorate Choir, Longnit Borjan Pastorate Choir Lapen, Jaipong Pastorate Choir Atum, Jumisen Pen Arnam Kirwalun Parjupon Renti. Alang hangte Surya Sera Birkepe Virsis Alang Zogzi Alang hangte Aleng Kimi Hempu Ada Gatur Bike Bika Biti Silununing Tumolo Ke paman pon me piahut Arnam aning ke hang Mika Ingdeng Pi Trok Ingdeng Soner Kepen en ponsi Longnit Borjan Evangelist Thanbang LS Wantak Pensi Athipia Lamthi Thanpon Bangso hut KAPCS Moderator Reverend Primingson Miliga Hinpen me pi ahir jume setame Presbytery Amealong Kachetong Dun Ararapan Pipa Jerponlo. Labang so Presbytery Ameipi along itu ke teglong dari ini sudah mata pen. Kacing boy kacing saya along nakang itu pen ini ke teglong ta. Ingarong lo. Athike itu agenda amokha. Agenda hai hui su kame. Great rock sido general agenda. Apa sulit tin pen agenda.
Labang so Jengkha Rongtheang namlo pulutan te kreket pom ke sinot parman su dulu pulutan te itu dong si apai yang namlo pulutan te apai krokner caps ra ho andak apan bang ke apai bang ke sinot kan kasirap alam si itu ini sebaik kejut si kerokar chohut kedamji moderator Mondolia Sardola Singh Terona Hinpen Arnamalam Thanponsi Rarapan Parjupanlo Melong Reverend Lallan Moya, Reverend Joseph Wallan Fakauma Renthe, KPCS Moderator Reverend Primingson Milik, Reverend Clement Terang, Reverend Lallan Moya, Reverend Clement Terang, Reverend Lalchuan Bora, Mar, Reverend H. Lalrem Ruata Tum Chetong Dunsi, May PRD Pidu. News Report KTV News.